Kunzima ma-oledi. Kodwa uma bebuya ekhaya ku-right. Ubani? Ukuthi uma ebuyile ku-right. Okuqakathekileyo impilo mntanami. Noma kungela lutho libuye libonye lapha ekhaya. Uthini? Kona nje besizoza nazo izinto kodwa isimo sakhona bese siphuthume. Hayi sinkwafaka. Thina vele sidla 3. Abantwana usulengayi lapha yami. Bayi-4. Bakhona bahlukene. Bahlukene ukuthi wathatha ingalo kayihlomkhulu. Wathatha ingalo kayihlomkhulu. Webo wafuna. Kathi kule showa. Wena mntwana. Ngithi kule party lapha. Indaba ko. Sina lapha sidlile ama-light amabili. Siyamfakile 3. Hayi, kuyisela lapha. Alisifundi nakho kisingo. Ngithi mina. Umthetho walapha ekhaya kudliwa ama-light amabili kuphela. Gogo anyali ngifakele 3. Wasitheshula waseze nje sithengwa ngunyoko thina isingo lapha. Uthi ngunyoko yena thenga isingo manje wona lonke selifaka imiganu yaqonga lo-2. Isikhethele ukuthi hayi mayi ngicela ukungagwezeli iGP. Nani phela nimele lifake 3 isingo siyaphela phela. Ayisenzela phela kusasa. Awudle 3 slices. yazi le akusiyona i-Albani. Siyethengwa yini yasithenga yini isingo sakhona phela ibhasti. Uyasithenga yini isingo sakhona lapha. Kuyisela isingo leso phakathi lapha. Masingahle siphele kathi isingo kusasa siyadla. Noma ngabe uyakhalala mawukhalala ukudla fana lethi isingo sidle thina. Nasiyazidlela ngoba sijayela ukudla 3. 3 siyakwazi. Uzongikhalalela ukudla emjini wami lapha. Ungafuni uyayekela ma-oledi. Ungikhalalela ukudla wena Sivele unje swanja uyamanje. Ama-oledi akencane. Usafuna ukufundisa uJaro into zakhe zona zasikwazi. Khipha isinkwa leso manje. Gogo edle ngake sengikhiphile 2. Ukhipha intesi ama-slice amabili. Asidleli kweshowa lapha. Gogo mina ngiyindoda. Afula. Uyindoda kwakho le mawule eJohannesburg. Lapha kukhalisa wena ukhalalile wakhipha sonke afula la. Awu. Kuyafana nokungafi nje. Ngeke phela nasiphelelo ukudla lapha ekhaya. Mara yini ngawe? Ungafuni uyayekela ukudla. Umuntu engafuni vamusha. Uyangizwa? Ethama. Yane. Wena ukhalalile. Sipikile phakulula wena lapha. Kuyisela isingo lesisipikile phakulula. Manje ntwana vela usala. Hayi. Akube nguwophakulula mntanami ngokwazi ku. Mina ime ngwazi kuhle lapha ekhaya ukuthi kwenziwani. Ngokwazi ukukala mana khonapho ke. Mana khonapho. Maye ufastile gogo ungabi le ndaba la. Ngithe mthandazi nikhulekela ukuphakela umthakathi ahamba. Hayi, umuntu ovele kwazi ukukala kuhle lapha ekhaya nguwe. Makunzima vele ukuthi ahambe. Valile vela ama-room uqasha. Welibhadala ngani umla kona ngathi ubungicela imali yokuthengile ukudla lapha. Kodwa kuye kube ngcono phela. Yini phela engaziyo lapha ekhaya ukuthi kuphakula. Ekhaya khulunywa ukudla. Thina lapha mntanami asivimbi umuntu. Ofuna ukuzihambela umnyango uvulekile uLizabeth uvulile umnyango. Ophuma iyaphuma. Asibulala ukudla ma-oledi. Sidlela ukudla. Letha phela idrink yakho. Esiseleyo singathi kuyisa lapha ngasigcina ngake kimi. Izasigcina endlini ngayo.